Evo ja imam ovdje, ali neću ga sad imenovat, prepoznaće se. Gdje je on? Neću, nema veze. Samo da znate, imamo dvoje ljudi iz Amerike koji dođu ovdje im bacaju, a tamo kod Adoksa njega je podržava i kaže da radi djece šalju. Čekam te da dođeš u live da ti ja kažem. Da meni tvoje nije potrebno da se sažaljevaš, znači prepoznaće se ko, znači čas ljudima, znači... Gledaj ovako. Ako si došao da te ja proguram na YouTube, da tamo nešto postigneš, da bi ti mene i onda da napišeš ja sam koji Adoks, ta ista osoba koja ulazi meni, pozdrav Sedvedina. Slušajte me, nemojte mi slat donacije. Nemoj se sažaljevat. Ja se sažalim na Hamdinu djecu. Nemoj se ti sažaljevat. Moja djeca imaju ptiče mlijeka, hvala dragom Bogu. Dosta je bilo da si sažaljevat. Ali nemoj mi govorit, ako si mi bacio 5 eura ili 10, Saro, znam. Baci mi 8. Prepoznaćete ko je, znači neću ga imenovat, prepoznaće se sam, ali nema ga večeras u live-u. Ja ću mu samo u par riječi reći, znači da ja nisam ni Adoks, ni Amir, ni znači ja sam te ljude podržavala, čak sam se i privatno čula sa njima. Meni nije stalo do tvojih ni 10, ni 20, ni 30, ni 50, ma ni milion eura. Slušaj. Budi čovjek, nemoj mi poslati 1 euro. Ne treba mi ništa, nemoj mi ništa baciti. Ne tražim nikom ništa. A ne doći ovdje poslati 5 eura i ja se sažaljevam na njihovu djecu. Nemoj se živio. Ali ja ću reći ko je. Neću reći. Hoću, ja ću reći. Amir, Nerkin čovjek. Lorenzo, haj napolje, sine. Slušajte me, Nerkin čovjek. Lorenzo, ajmeš napolje. Izblokirala. Odšlo je. Što, a gledajte, nemojte, pa pričaj nešto korektno. Pa mi nismo prodane duše, ja sam se mogu unovčit 1.000.000 puta. Slušajte me, 1.000.000 sam se puta mogao unovčit, mogao sam ići u zadrugu, imao sam poziv, mogao sam 50.000 eura uzeti. Ali nisam ja taj čovjek, ne treba i meni te pare da ja svoju porodcu brukam, da ja odem tamo. Zamislite tu, da sam ja neki čovjek proklet, ja sam mogao što sam tiju. A, jesam vas drago večeras blokirat. Boli, a vidite što su... Ne navali još. Slušaj, boli ljude, slušaj da vam Hando kaže, boli što mi pričamo istinu. Ako si nošao Nerka i Amir, sve što si bacio, brate, sam pošalj račun, Hando će ti duplo vratiti. Nije u redu. Meni ne trebaju pare. Ja nije Nerka bila, ne mogu dušu gubiti. Nije Nerka, nego Amir, ušao tamo u live, imam sve skenirano. Hvala. Nije Nerka, nego Amir. Znači, jedno jutro su nas nazvali privatno, pričali smo sa njima, ljudi. Jesmo ga sanela. Amir, znači pokazam imam sad... Imam ja poruke, imam sve majke, moje čovjek piše, kaže ja sam sažalio. Isti sam ja, kaže, Adokse, isti sam ja koji ti samo čekam nešto. Da, Amire, reći šta čekaš da ti ja reknem. Sve što te interese ja ću Amire reći. Kod nas nema laži, nema slobodno što vas god zanima, pitajte. A nemojte, brato, doći ovdje i prodavat da izvinete muda pod bubrege, ne znam, nema sad djece i spavaju. Znamo mi, mladene, znamo mi. Nemoj mi, ne treba mi, nemoj mi bacati vi sažalijevat me. Meni ne treba, braćo. Ja imam platu bogovsku, znači imam platu što nema niko. Evo, ja kažem, imam platu što je nema niko. Ali ne tražim ja, ako si došao ovdje, počastiš me, Hamdo te otpjeva pjesmu. Nemoj mi slati vikat, ja šalim rad njihove djeci. Moja djeca imaju ptiče i mlijeka, njima ne fali ništa. Evo koliko vas je u ljudi u live, jesam ikad rekao da je pošalji. Znači nisam. Znači zapjevam ti. Pošalješ, a ti tamo govoriti, ja se sažalio na njihovu djecu. Što ste ti žalt na moju djecu? Žal se ti na sebe što život. Ja sam prav zdrav, mašala, radim, borim se svakako, 5 djeci. Nemoj mi, brate. Evo Zemina Bender, znači, hvala ti, znači niko vam nije tražio, žena pošalje. Evo Zemina, 1.000.000 puta, basa nikad nije, ali on odšao kod Adoksa. Što si ti kod Adoksa tamo? Neke nema, ja ne mogu ti zabraniti, idu kod Adoksa, idu ovdje. Nemoj, brate, to radit, nemoj to radit. Nemoj. Ima svak pravo. Ne treba mi tvoji 5 eura. Ali nemoj mi doći ovdje, nemoj mi doći, znači ovdje. Ne treba mi. I da izvinete što naš kaže narod prodavat muda pod bubrege. Znači, nemojte prodavati muda pod bubrege. Ja vrlo lako, ja imam ljude, znači nisam u live-u svom, ali imam ljude koje prate sve live-ove i obavještaju me. Što se tako nervovo? Pa nervozno što me pojde, brate, nepravda. Nemoj ga dira, pusti da mu ja odgovorim. Viktore, kaže što ste nervozni? Nervozan sam, brate, kako bi tebi bilo da tebe neko pravi budalom? Joda, lopovi, jesam lopov, šta hoćeš, šta mi morete? Eto ja ću, šta mi moreš? Joda, krivo da se tebi neće, krivo tebi što ljudi tebi neće. Svi izbaci, znači nici nikom. Njima je krivo. Slušaj, nemoj mi slat, ako ću me sažalivati. Nemoj mi slat ništa. Molim, svi u kući.
U, jesu Već je Binu spava. Unesi mi patike novi. Oj, jesu ga nekima. Ma nije Katarina, znači nikomu nije tražio ništa, nego dođe ovdje, baci, kaže, to ja sažaljevam se na djecu. Šta ste ti, Amire, ponovno sažaljevat na djecu? Ne mogu dušu gubit, Nerka nije pisala, treba reći kako jest, ali on jest. Slušaj, Šta se ti ljudi ulaze po tuđim lajvama i mi imamo publiku najjaču. Gdje god šta ljudi čuju nama poslijede, vide Ando, kaže, Amer, s tobom cile, mile, bacate, evo što ti baca. On piše tamo i ja sam, kaže, Adoksa je poput tebe. Ja sam bacio Handinoj djeci radi... Sažalio sam se na njih. Sažalio sam na moju djecu. Šta se ti, brate, sažalivati na moju djecu? Nemoj mi ulaziti u live, jednostavno, nisam te zvao, nisam ti tražio da mi baci. Ljudi dođe, baci 5-10 eura, Handa otpjeva pjesmu, upali se da se malo ljudima smijemo, družimo se. No, sam mi da pukao. Neki javio se, na taj broj. Ej, draga. Slušaj, znaš ko je Đuro? Ko? Amir Buskuro. Što je pre? Sanela, ja znači nisam... Ando, koliko dižeš na bendžu? Kilu, brate, i 200. Ne diže Hando ništa. Što ću ja ići da dižem, to dosta je meni dizanja, brate. Ja sam se natizao dovoljno. Diži ti, otiđi i ti diži. Ja sam se natizao mnogo, brate. Žile, evo i ti baciš, ti privatno pošalješ. Evo i Žile baci na PayPal, Hando, svaki dan. Majke mi moje, svaku večer 10-20 eura. Čovjek kaže, Hando, od srca. Nemoj mi, brate, bacat, ako... Ja ne tražim ni od kog ništa. Aleksandre, pozdrav za tebe. Saro, tačno nikom ne... Ovo je sve otišlo u 3. A jes, Saro, ali gledajte. Ma tata Čaša jepo ti njegovi 50 eura kad on tamo pronese. A ne treba mi tata Čaša, ne treba mi bacat ništa ako ćeš mi prigovoriti. Ja tako, ja bi ne Jebete imao te tvoje pare, ako ćeš ti meni prigovarat, nemoj mi, brate, slat. Ja ni ne tražim, daj meni. Jasminka, ja vas svagdje spomnijem i rekla sam da nisam Jasminka i srela Fenim bolje se ljude. upoznao sa njima uživo. I još sam jedne ljude srela nedavno, znači Željka Komšića i njegovu ženu. Kad smo išli. Legende ljudi, znači legende ljudi. I Mevla iz Njemačke kad je došla. Gde to Jovana, nikad gori live, gde? Jovana. Jovana, ajde, Jovana, tamo gledaj. Prošetaj. Ajde tamo gdje se psuje. Idemo mi jednu pjesmu, kaže, nije bitno koje vjere, kojeg običaja. Sačke se... Šta kako naša djeca nemaju? Kako mislite? Šta ne imaju? Neki Amidža. Ko je Amidža? Amidža je jučer u live-u. Koji je Amidža? Pusti, da. Ta moja djeca ne imaju. Nemaju to nešto pa da se sažali da im pošalju. Krivo je vama što meni ljudi šalju. Ljudi, kogod ima šaljite. Zinadim. Šta, pa tako im treba raditi. Ma treba im uzinat, ljudi, samo šaljite. Samo vikat, ljudi, šaljite, nek crknu od muki. Ma nek crknu od muki. Ajde, idemo mi jednu zapjevat. Evo vidi, čekaj da ja vam pokažem. Vidite ko je nam prinio, kako se zove? Prijesednik mjesne zajednice, pogledajte ovo, snimite ovu. Vidite li ovo govno, Amira i njega, vidiš ko je prenosio sve gore? Pogledajte. Snimite ovo govno gore iz Klopča. Onaj što je pokrao ovaj... Sad ću da kažem za ovog Klopča, za ovog majmuna kad je ovako za sliku sa Amirom. Slušajte me sad dobro. Pogledajte dobro ovog čovjeka iz Klopča. Pogledajte čovjeka iz Klopča. Prijesednik mjesne zajednice, slušajte me sad dobro. Kad on viče da sam ja lopov, a on nema dokaze, slušajte sad Hamdiju. Ovo je prijesednik mjesne zajednice, dobro ga pogledajte. Slušajte me. Fehime, hvala. Jeste dobro vidjeli? Sad ću te, Hamdo, za prijesednika mjesne zajednice, hoće da vam ja nešto ispričam. Nazvao me čovjek za prijesednik za mjesne zajednice, slušajte me. Taj je čovjek, prijesednik mjesne zajednice, radio je gore asfalt, da znate da je pokrio sve, imam i dokaze. Poslaće mi čovjek dokaze. Gdje je pokrio armaturu, gore sve po cesti. Zamislite, vidiš, ko ti god kaže da je lopov, tu je najveći lopov. Zapamtiš da sam vam Hamdija rekao. Tu je najveći lopov. Znači pokrio je, zna čitavo Klopče za njeg, on je sabirao pare.
Svi znaju da je pokrao gore armaturu i mreže sve za asfalt. Dobro zapamti šta sam vam Hamdija, snimite slobodno. Kako se ono zove? Znači, daj ga još jednom da ga pokažem. Majmun je jedan majmunski. Majmun iz Klopča, vidite majmuna iz Klopča. Predsjednik mjesne zajednice sklikao da se... Evo ko je prenosio. Evo da vam Hamdija kaže, tu je mafijaš. Tu je mafijaš, Hamdija vam kaže, pokrio je gore predsjednik mjesne zajednice Klopče. I obećao Emiru prije 13 godina da će mu kuću napraviti i pokrenuo je akciju, pa je prestao. A vidiš, evo da... Čekaj, kako sam zovemo? Evo predsjednik mjesne zajednice, govno jedno, ne bojim vas se da vas je 100. Ako ti je nešto nepravo, nazovi me slobodno. I ti i taj brado na čelavi Amir Hadžić. Znači, pokrio je, vam Hando kaže, predsjednik mjesne zajednice, lopov svjetski. Čovjek me nazvao, kaže, Hamdija pljuje on tebe, ja ću ti poslati dokaze sve da je pokrio gore, radio asfalt.